Ngelinye ilanga uDavide wake waphelelwa ubuthongo. Wathi mangabe sepheleliwe ubuthongo, wayesebuza uDavide ukuthi usekhona yini oseleyo endlini kaSawuli ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathan. Usekhona yini oseleyo endlini kaSawuli kuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathan. Indaba sonke lena siyaziyo ukuthi uDavide wayekade efuna ukubulawa uSawuli ngenxa yokuthi uDavide wabulala uGoliathi. uNkulunkulu wabulala uGoliathi, umuntu esehlula abantu, esehlule nenkosi uSawuli. Ngiyakhumbula ngesikhathi uDavide efika eletha ukudla, ebona lo muntu obhizi odelela impi kaNkulunkulu, obhizi odelela isizwe. uDavide uyabuza ukuthi uzowutholani lo muntu. Akekho umuntu oyekade enamandla okumethe ngoba wayemncane uDavide. Davide wekhumbula into eyodwa ukuthi angihambi ngedwa, angihambi ngedwa, ngoba kuyingozi ukuhamba wedwa empini, kodwa kungamandla ukuhamba noNkulunkulu empini. Bathi bayamziba uDavide, walebuza ukuthi uzotholani. Ngiyakhumbula uma ngabe eqhubeka uDavide eyimisela impela ngempi, uSawuli emthatha emfaka lakhe ithende, emgqokisa ingubo zakhe zempi. Ngoba ungavumi abantu bakugqokisa ingubo zabo zempi, ngoba abanye bogqokisa ingubo zobehluleka kwabo, ngoba uSawuli wahluleka nazo ingubo zakhe. Kodwa mayisebona ukuthi nangu umfana ufuna ukuya empini, ngoba umbonile uNkulunkulu ehlane, wabona uSawuli ukuthi lo mfana uzoyinqoba impi. Kodwa manje ngimgqokisa ingubo zami ukuze makwenzeka umfana eyinqoba lempi, kube ngathi nami ngidlala enkulu indima, nami la ekhona nje ingoba ngimnikeza ingubo zami zempi. Wayigqoka uDavide ingubo, wabona ukuthi no man, kinokufakazi obenzeke ehlane. Ngingadwengula iphele, ayidwengula ingonyama, nalo ngizomdwengula. Wayeseyikhumula umfana omncane ingubo zokwehluleka zikaSawuli. Ngiyibiza kanje ukuthi mina ingubo zokwehluleka zikaSawuli, ngoba kunabantu abagqokisayo ingubo zabo zokwehluleka. Kuyenzeka ukuthi abantu masebehlulekile yinto bacabanga ukuthi wonke umuntu angahluleka yiyo. Mase umuntu egqokisa wehluleka kwakhe. Namhlanje asikho la sikhona nje, kunabantu abathi ngeke sifike la siyakhona, ngeke sifike, ngoba bayakwazi abantu ukukunxibisa ukwehluleka kwabo. Ngizothi mina kuwe, fana noDavide, ungavumi kube khona umuntu ogqokisa ukwehluleka kwabo. Namhlanje abantu abaningi abayilutho ngoba kwasha abantu, bathi awusozwa aba into yalutho ngoba yagqokisana abantu kwehluleka kwabo. Ngizothi mina kuwe, mina fana noDavide owakhumula ingubo zikaSawuli. Wayesekhumbula ukuthi ngimbonile uNkulunkulu ehlane, wayesekhumbula ukuthi ngimbonile uNkulunkulu ngidwengula iphele, ngimbonile uNkulunkulu ngidwengula ingonyama. Nangempela uDavide wayibamba into, wayibamba ishiwa waseshaya kuGoliathi, wawa phu phansi uGoliathi. Indaba manje izokwenzeka mangabe sekuzwakala indaba zokuthi uDavide usemnqobile uGoliathi. Lonke udumo lwesizwe laphakamisa igama likaDavide. Leyo nto leyo ayizange ihlale kahle kuSawuli, ngoba abanye abahlabelelayo baze bakhompoza neingoma esicula ngayo uDavide. Leyo nto leyo ayizange izibe yinhle kahle emehlweni kaSawuli. Wasenhlizweni yakhe ethi ngifuna ukumbulala uDavide.
ngaso sonke isikhathi uma ngabe uSawuli eplana ezwe ukuthi uDavid ungaleni, ngesikhathi ethi uya kuyena, Nkosi yami, wayesuka ngejubane uJonathan, egijima uJonathan athi mefika kuDavid athi vuka baleka, nangu baba uzokubulala. Awucabanga uNkulunkulu lapho ukusebenzisa indodana kaSawuli ukuthi isindise impilo kaDavid, uDavid efuna baba wakhe. So lento yelenzeka ikhathi ukuthi uSawuli wayengakwazi ukumthola nje uDavid ngoba uSawuli uJonathan wayefika kuqala athi suka. Nanso-ke indaba yami la isikhona, uDavid usephethe, useyinkosi uyabusa, unayo yonke into uDavid. Wayesephelelwa ubuthongo uDavid, wakhumbula, wayesebuza ukuthi ukhona yini oseleyo endlini kaJonathan, endlini kaSawuli, engamenzela umusa ngenxa kaJonathan. Kwathiwa no, ukhona uSiba owayekade esendlini kaJonathan. Wathi uma ngabe ebiza uSiba, naye sebuza ukuthi weSiba, ukhona yini oseleyo endlini kaJonathan engamenzela umusa. Nkosi yami, ngoba uzochaza abantu ngawo, wayesechaza udaba olude uSiba. Wathi ukhona lowo selodipa futhi ulunyonga. Nkosi yami, ngoba abantu babuza okunye, bachaza okunye. uDavid ngiyangibuza ukuthi angifuni ukwazi ukuthi unjani, kodwa ngibuza ukuthi ukhona yini oseleyo. Nkosi yami, ngoba abantu bayathanda ukuchaza, abantu bayathanda ukuchaza izinto ngabantu, hayi ukhona nje, kodwa asifuni ukwazi thina ukuthi unjani. Sibuza ukuthi thina ukhona yini oseleyo endlini kaJonathan. iBhayibheli wathi uma ngabe selandwa uMatthew Pushel wayesehlala etafuleni noDavid. Nkosi yami, ngoba silandwe kuphi abazalwane? Uma ngathiwa ngesikhathi siye enkosini sachazelwa ngako ukuthi hayi inkosi okhomo nje ungalingi ubathathe ngoba okhomo bawani ukuthi ngoba uJesu akafuna ukuchazelwa ngawe, uJesu ukufuna njengoba unjalo. Kunabantu abaqedayo ngempilo yomuntu, kunabantu abamile ngezolo lakho, kunabantu abakuthatha ngokuthi wena izolo wenzeni, kodwa uNkulunkulu mangabe usuyakuyo akabuza ukuthi wenzeni, as long uphendukela kuye. Nkosi yami, athi uthembekile yena. Nkosi yami, ngoba izono zethu uNkulunkulu osefike kuye ziyaphela. Nkosi yami, ngoba uNkulunkulu akafuni ukuchazelwa ngomuntu, uNkulunkulu akafuni. Ngithanda lana mangabe uDavid etafuleni nomedi kuthiwa wayekade lunyonga ngoba esemncane wawa. Uma ngabewa iBhayibheli waphuka umlenze wakhe wawungasami kahle, kodwa ngithanda mangabe sehle etafuleni nenkosi uDavid. Thoka khona indwangu eyayikhave itafula, futhi le ndwangu nayo le eyikade iyired le ndwangu. Noma wena ungena, Nkosi yami, noma ungena uthi uza kubona, wawungakwazi ukubona inyawo zabo ngoba inyawo zabo zayifihlwe indwangu itafula. Kodwa ngithanda into eyodwa ukuthi into eyayivela nje okuba isifuba nobuso, wawungakwazi ukubona uJonathan ukuthi ulunyonga. Nkosi yami, ngoba nxa sifike enkosini wonke amahlazo ethu ayahlanzwa ngegama likaJesu. Uma sifike enkosini zonke izono zethu ziyahlanzwa ngegama likaJesu. Uma sifike enkosini konke ukonakala kwethu kuyaphela, kuphela kusho iphuza face, kuphele kusho ubuso bewunga bokuphara mase kufika uJesu. Ngoba sekufika uYesu, uma efika uvela ahlanze impilo, ahlanze mntakama, ahlanze kuba ngathi awukaze uze ube sesimone esibhedayo.
ingakho masibona sebefakaza athi umuntu bengiyiphara mina bengihlala emgaqweni uthi unamanga athi uma ekhombisa izithombe zakhe uthi unamanga kusiwena lo ngoba siyahlanzwa egameni likaJesu. Matthew Pushat naye wathola ithuba lokuhlala uDavide wayesekhava indlu ngetafula. Nkosi uJesu ngoba liyakhavana igazi likaJesu, liyakhavana igazi likaJesu lisenza noma sinabo ubunyonga bethu noma sinabo ukwehluleka kwethu kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukusibona. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi afike ihlazo lethu kuthi la singenamandla khona kodwa uNkulunkulu yena asiveze sinamandla. Khona inengamenzela umusa, khona nengamenzela umusa. So njalo uDavide uthi ukhona inengamenzela umusa. Nami ngizobuza nje ebusuku ukuthi ukhona yini uNkulunkulu angamenzela umusa? Ngoba mntakama uma impilo yakho usazibambele wena ngezakhe izandla, usane choice yakho mntakama, wonke amahlazo akho abukwa yizwe, bonke ubuze bakho bubukwa yizwe. Kodwa once impilo yakho wayinikela enkosini uJesu ivele ikhava indwange kuthi umnyonga bakho nokwehluleka kwakho nokupowerless kwakho kungabonakali, kubonakala umuntu ophelele ngoba siyapheleliswa xa sifika kuye. Awukaze wahlangana nenkosi uJesu yangaba khona i-turnaround. Vumela i-turnaround phezu kwempilo yakho. Ake sithandaze egameni likaJesu. Sifuna labo nje abathi inkosi uJesu ngizwile izwi lakho. Nami ngiyawufuna inkosi lawo musa owawenzela uMatthew Pushat umoya ingcwele. Nami ngiyawufuna lo musa owakhava ubunyonga bakhe ngendwangu ngetafula. Inkosi yami ngoba once wabambana na uYesu bangcwele kuba khona i-turnaround uNkulunkulu ayenzayo phezu kwempilo zethu. Ake sithandaze egameni likaJesu. Lapho ukhona ekhaya noma kuphi awusiphakamisa isandla uthi inkosi uJesu ngiyadinga empilweni yami. Nkosi uJesu nami ngiyafisa nami ufihla ihlazo lami. Nkosi yami nami ngiyafisa Nkosi ufihla umnyonga bami. Nkosi uJesu nami ngiyafisa baba kube khona i-turnaround eba khona phezu kwempilo yami. Oh moya ingcwele, sibona abantu bephenduka, sibona abantu bephendukela kuwe Nkosi uJesu, ngoba wonke umuntu uyafisa baba kube khona i-turnaround phezu kwempilo yakhe. Wonke umuntu uyafisa kube khona i-turnaround phezu kwempilo yakhe. Khona umhlabeni lothi ngeza kuJesu ngangimanekiniki athi angesabanga futhi ukuzinikela, athi kodwa uJesu akashongo lutho, wavele wangithatha ngomusa wakhe, wavele wangithatha ngomusa wakhe ngoba ithembekile inkosi. Thank you Jesus.